Ginapreparahan na sa Iloilo Provincial Government ang pag-upisa sang international flight sa bulan sang Oktubre. Suno kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr., nakapatigay na sila sang coordination meeting upod sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon kaap kag sang Department of Health Region 6 sang Setyembre 3 bilang kabahin sang preparasyon. Dugang pa sang gobernador kadungan sang economic opportunity sa pagbalik sang international flights sa Iloilo International Airport. May mga risgo man nga ginatanaw angot sa ikaing lawas, ilabi pa ang pamahog sang monkeypox cases gikan sa iban nga pungsod. Monkeypox, we are preparing now. We are preparing for October international flights. We are preparing our quarantine team to be deployed through Dugay Batu. But we will have a coordination meeting on September 3 to prepare to execute. Naibaluan nga luwas sa Iloilo Provincial Government. Nagapanghanda naman ang kaap kagang DOH sa natala na nga pagbalik sa international flight sa Iloilo International Airport. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.